Na minsan nga aldaw na panak jay sentro, nagluga na ti jeep apang pasahero, na ipatanga man ijay sango, nakadinak driver agwapo. Kasaya nay ayok man itimban kas na kalanglang nga tanong ni Catherine Bernardo. Isem kuman tinapay duma tanag kamalayan na nga artista. Anak man nagpalpala ilang naikit di bye-bye. Oh? Mahawi sa amang buyat daluyon aparnuayan kita di tada nga taga mo niya. Mariknak man puloy ti angin akalalawisan gunak nga rod ito gaw ko iti kadaratan pamriya katangadan pilawaan imakdera taagdan na pasungat ko lalaki agwapo. Dahil talay ko na akon inurnos ko buken takdet ko baring no makiam-am mo.